Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi October ni som paruk ania thlir tu le ngai thatu jongjong te du sakna chibai kan buk le thau a chau nimin khan Afghan Taliban chuan Pakistan ramchunga lu chilin Balochistan province spin boldak le a chevela khopali lai mai han bai zuya mi enge mazatin nunna han chan pha ane tichuan khovel ramthroi tu hrang ten nataka hannorna wangin nizan khan in ka haina thuthung chu rampani te hian an puangta ane Israel-Hamas in ramna thuthung la chu anghet lowe mem rangmaya Israel chuan Palestine mi tanina tangte achua zalen le trau maya Palestine Hamas hoten Israel mi pani anron chua hei bakhi ruangkol kan nei to lo tin Hamas chuan anron soitamaya Israel halungoi lo lea President Donald Trump chuan Israel nena hian trongkam khatlek ka soi huna Israel se paita chu Palestine Hamas ho nena Gaza ankir le donani ati amasa in kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole kan chan chin thar ta hi timeline ang dawin mumal daw hlekaron report thin ania heiwang hian report tur po atam daw hlek thina Ukraine in daw na chan chin po request kan dong trau to maya chu wangin chan chin thar bulton na tan toi te han report don teang nizan khan Ukraine intelligence service chuan thu chua siamin Ukraine in daw na hian Cuba khole tui sang khat somsari le paruk vel an telani ti an puanga chungzinga mi som khole paruk ta chu in daw na tuala an thinge an bauta ti po hriat anilawa anom na chin hi hriat zui thai anilawani anti Cuba hian Russia in full-scale invasion akal puitran tiratang khan Russia hi alo thop toa tichuan tun thlatir khan US intelligence ta chuan in dauna tran ani tranga he in dauna Cuba mi enroll chu mi sanga in hantam to ni ti anlo report to ani tichuan tun thla October ni som pakhat khan Cuba foreign ministry chuan an khole tuite in dauna an enroll ve ni tia han pu na hi thudik lawani tin an hnol thu hanlo puang towa mase Ukrainian armed force ta chuan in dona muala an machon nge ani ti annem kheta mase sipai pangai hani lo wangin Moscow khopui dai fema avant-garde training center frontline hanon tir chua main training an pe photani tin nizan khan han puang jarta heiwang hian Europe ramthrang ten Cuba laka hian hrekna pek tumin ruam hanna an siamek bok ane tichuan nimin khan US Secretary of War Pithexat chuan German Ramstein Ukraine Defense Contact Group meeting anaina Russia in Ukraine run na hi titop lawa habe chunjam zelani chuan US le athurwal puiram ta chuan Russia in aman sang tak apek tur chu ansiam thoidonani ti apuanga chu Moscow tan chenarap thak tak thlentir tu ani thayani hati Secretary of War Pithexat hian asoizal dan chuan Ukraine nena Tomahawk long-range cruise missile supply hi Russia hian dulo hlema sela US chuan adu phot chuan ape thayani ti hi ahriatangaya US War Department chu United States chawin ati thei kanchan vo poimo tak mai hlentur hian kanin peitoni ati hebaka hian US ral thuam Ukraine tana NATO ina leithrin ta chu tipung turin ngen na hasiam boka Ukraine hian anin ven himna turle Russia han beilet na turin ral thuam tamzo kan mamone hatia Germany Netherlands Canada Norway Denmark le Sweden ta chuan Tomahawk cruise missile te Ukraine tana leitur hian US dollar tluk le dingon ni vel an rom hanani ti an puang zui bok ane Kiev Independent chuan voin chama dark college an vela report an pek chunjom dan chuan Ukraine Defense Ministry chuan Tomahawk long-range cruise missile ta hi US chuan ronthon chuak turin a paisa vek towa mase NATO alliance US in sumatho chu ati tlem riwangin NATO member ramten sumtam jok an pek tur chu huntiam halaral lo boka heiwang hian NATO sumin dailona wangin Tomahawk cruise missile hi Ukraine kuta ala thlenglo mai chawaniya Russia in adu lo wanga Tomahawk long-range cruise missile hi US hian pedulo anilawa hunrei lo tea Ukraine kut alo thleng thoidonani tin han report ani hetiang ani rol hian in dona ro chu hlom takin akal chunjom zela tukin jingdarnga le minute somnga vela Ukrainian Pravda in report an pek dan chuan Russian missile rol ten Ukraine khopui then khat te hanon baya
hetianga missile rol tam tak manga in beina hi tukin jingma takatang khan tran ania Ukraine rampuma jingdar nga le minute som ni velatangin air raid siren tiri kania heng missile jinga hatam ber hi chu air to surface missile te hania Russia hian MiG-31 atangin heng missile rol te hi aron kap chuaka Ukraine khopui tam tak chu missile puka wang hian anghing durdura voin chun dar som pani thleng khan Kharkiv le Izium te Kharkiv khodai fem tele Kropivničky tele Poltava khopuya te bompuak ri hriat tur halom zui zelani hantia he report kan siamlai mek chonhudar khata po hian in beina halakal mek ani ti Kyiv Independent chuan an report bok ani Chernihiv khopui dai fema te Nizhin khopuya tele Ukraine khopui dang mun rang te bompuak ri hriat tur om nol bokani hantia Azias chuan Russia in tukin atanga Ukraine khopui rang te missile le drone rol tam tak manga ha beina hi President Vladimir Putin chuan US President Donald Trump vau khana le ngen na chu enga ma angai lowani ti alan tirna ni hanti Russia hian missile man jinga hian ballistic missile le cruise missile te atam hlea Ukraine Air Force te chuan shahid drone tam tak po Russia hian aron tir chok boka mase chung te chu poi khoina tam zo kan thlen tir main ka thla kane hanti tukin atanga tran hebai pui thak na hian eng tiang takin nge Ukraine ang hong ti hi ahriat mai thailowa achan chu hebai pui thak na hi lakal lai me kani wangin nunna chan zat te hliam tur tele chiat na eng tiang takin nge a thlen ti te engma hriat chian thei alani rilo ani tichuan bai pui thak na hi Donald Trump run luinang dewa soi ani na chan chu Nizan Khan US President Donald Trump chuan Oval Office sa press conference sanai na Russian President Vladimir Putin hian antana thajok turin Ukraine mi puite thana hi atop san turani tin ngenna siama hebaka hian October nisom pasari naktu ka hian White House President Volodymyr Zelensky nen anin mudona heta hian Ukrainian long run strike an nei thaidan tur tele air defense lama anmamo thilte soidun na hanai don baka US in Kyiv Tomahawk missile te athlentir thaidan tur chungchang te soi ho ani donani hatia tichon ni jana vek khan TASS news chuan Kremlin thupong tu Dmitry Peskov chuan Russia chuan Tomahawk hi indonati punluna tur ani dona Moscow hian Tomahawk missile manga beina to kani chuan nasatakin chanlet na kanpe kangai donani hati Russia hian infrastructure poimo tak tak maite Antarctica hengjinga hian Antarctic lianber chu electric power pack chuana station lianber ber te hanilhoma hetianga Russia in electric power pack chuana te Antarctic na chan hi thlasik lo thleng tura hian Ukraine chuan khovot rom tak antur le ngai dona Borok lum an pek chuana khol chi rang te tinun thei ani lo na turin power siam chuana mun le pek chuana mun lian te Antarctica chuwang chuan Russia hian mi pui te a beyani hanti tichoni janvek khan President Donald Trump chuan Oval Office atangin Ukraine chuan mani in veng renga melma te bei chu handu tolova offensive kalpuya a bei tu zoka tran handu vetowa chumi chungchanga chuan Zelensky nan hian kanin biak phot tangaya counter offensive chawni lowa offensive operation pangai tak kalpuyan duni chuan thutluk na kan siam dun angai masani hati ajas chuan hei hian Tomahawk cruise missile nan hian inzom na hanaya Tomahawk cruise missile hian kilometer sangkhat zarukatanga sangni zanga vel diktakin hatar kathaya chu Russia border region chawni lovin Moscow khopuile apialam thleng tan pol hlaum tak ani thaidona President Trump chuan US hi direct in a enroll ani silo chuan Tomahawk hian Russia bom hlaum jok te a chau chuak ngai dona chungthil chu Ukraine in an machonai chuan du than tur option dang President Trump hian angai tu mekani tin Azias chuan an report bok ani hetiang kara hian Afghan le Taliban buaina chungchanga po boruak ala thalowiawa Nimin Khan nasatakin Afghan Taliban tele Pakistan sipai te in beiton na chu hathengnon le ta ani Nizan Thimlimvel Khan The Times of India le Pakistan media donin report nan pek dan chuan Pakistan sipai te chuan Afghan Taliban te chuan POK Balochistan province sa Spin Boldak area khopali lai mai han bayani ti an puanga heng hunlia hian sipai te in beiton na lian tak tak mai hathenga
ramchung thuk zoka Afghan Taliban te hanron lu main Pakistan sipai ta chuan nasatakin han beile ta ramrile lampanga annor chuak le theita ni tin han reporta Pakistan media don chuan hetianga hanin beina hian Afghan Taliban mi som panga tanga som ni vel an thatani ti an puanga heti rol hian Afghan lampang chuan Pakistan sipai som ni ayatlem lo han thatani ti an puang ve thung ane Hindustan Times chuan POK spin boldaka in beina thlengba ka hian October ni som palizan ni zan masa khan Pakistan ramria Khyber Pakhtunkhwa province sa Kumram sectora Afghan Taliban telutin helai muna hian in beina lian tham tak mai halo thleng towa Pakistan le Afghan Taliban te in beiton na hian thudik hriata har hlea alelam lelamin an claim hi atira tang khan ainang lo charchara Kuram sector vela hanin beina po hian Pakistan sarkar chuan Afghan Taliban te hi kirin ramria an duty post tam tak te anti chet saka heiba ka hian mi somni panga tanga somthum vel chu an that nge in an threbok ane mase Afghan Taliban lampang chuan Pakistan bordara Pakistan sipai duty post enge mozat chu anti chet saka heti lai hian Pakistan sipai ten an beileta in beina hian Pakistan sipai somthumai tlem lo an tha nuwa an thil tum te ti hlotlin ani to wangin anin hnukdo kani tin Hindustan Times chuan an reporta Kabul le Islamabad hian engtiangin nge chiat na hanton veve ti hi fact check uluk takanaya ground na kan kalchilani lo chuan engma hriat thei ani lowani hanti engponi se nimin khan border vela nasatakin hanin beituna TRT walin an report dan chuan ral thuam lian tepo an mangani ti achianga alelam lelama teng tepo anin ka chiat sakton vevea Pakistan chuan border vela Afghan Taliban te hian civil mi te dim doina nei mi alawin anron beini tin han puwa hetiangan pulai hian chiang taka confirm thai china Afghan civilian som pangain he buaina wang hian nunna anchan toni hanti tichon khovel ramsang baka Saudi Arabia le khata ten rampani tein beina titop leilok tur hian chaktakin man la zui ngala anadolu chuan buaina beng daitum hian Saudi le khata te hian inrol na thuk tak an nayani hantia tichon India taima nizan thim lim daruk le minute somthum khan Inka haina pangai chiaponi lawin temporary ceasefire antia darkar samli pariat chung in beiton lo turin Pakistan le Afghan lampang hian pomveve in temporary ceasefire chu puan anita hane India Today chuan darkar samli pariat chung temporary ceasefire an puana hian van borok lampang atanga in beina air strike te ground in beina tele civil mi te thina thlentir chu ti to pandam ti vevea Mase mang bokin Afghanistan le Pakistan in puton na homle meka inka haina ceasefire siam tur hian rampani te hian rot tu an ni tin anin puton veveni hanti Reuters chuan alelam le lama ram ri cheng te mipui tam tak anin thir chuaka Pakistan side le Afghan side lampanga mipui ta chen na in ti chiat tam tak aum to bokani hanti tichon darkar somli pariat inka haina puan ani chung hian rampani hroitu te diplomatic channela in biakna nei turin rom man ania nizan lama po in biakna then khat chu nei lo ni to boka heti lai hian Pakistan Defence Minister chuan engti khuna po in dona hi chunjom le theidin huna kanding me kani ti voin khan apuang le bok ane bordara in sum don ton na te border kalplanga in kalpona kongkrang krang tele boina chuan nuwa khwa khirna danan siam krang krang ta chu kalpui chunjom malani zela darkar samli pariat chung hian hun rai jok in ka haina siam tumin in biak na neitran me kania mase voin thleng hi chuan rampani hroitu te anin phan hiam du lo ve wangin ceasefire agreement pangai siam tur hian hlotlin beiseina asang lo hleni hanti heti meklai hian Middle East lampanga po Israel-Hamas in ramna thung hian reya dei hanring ta chi alawa The Times of Israel in han report dan chuan Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan Gaza judata chena mun siamani donani ti katiamani hatia hetianga ramlua chin le ramlak chin kan nei lawani chuan Israel hian inven himna security anei thailawani hati chu wangin tuna hian do thai takin kantoria Mase tumru na kannaya rin na kannai boka pathian puinain nena rang le thilmak danglam tak kanti thin da chu chunjom zel ani donani hati heti rol hian Israel chuan Hamas mikhren ruang ta chu ron chho chunjom zel turin na takin anor mek boka The Times of Israel chuan President Donald Trump hian indona top toni ti soifo masela
Israel tan le Hamas tan hian tun thlengin in dona chu hala top lo ram tam tak ten documenta an hriat puina mingsain ma sela Israelin hein dona athil tum panhi te chu ti hlotlin alani lo veka wangin Israel ram hroi tu te chuan in do top san na hi an la pom thailowa Hamas mikhren zongjong te tun thlengin hroi kir kim an la nilowa Gaza Hamas ral thuam noi bo po tun thleng hian ala thleng lawa tharui tam tak naya hanron din chuale na tur chu chiang takin an khap lawani hati October ni saria mipui tam tak thi na atlen nuwa khan voin hian Israel tan nilomom haom lawa nilung chiat thak tak aron thlenga mikhren jinga nungdam om chun som ni te ron chua zalen nania mase Hamas te hian mikhren nungdam kol pakhat ma anei to lawani September ni somni pakua inram na thunga chuan heti hian olsam takin an soya Israelin vanplan creata hein rem na hi apom nu darkar somsari panhi chungin miman jongjong minung le thi jongjong ta chu Hamas hian anron hlanlet vek tur ania mikhren jongjong te chua kim ani nuwa Israel chuan damchunga Israel tanina tang tur mi jan hi somnga baka October ni sari kumsang hi somni pathum nulama Gaza mi sangkhat jasari anman tachu chua zalen ani turani boka chubaka chuan indona wanga mithiruang som panga Israel chuan Palestinian tanhena ahlan turani boka tichuan in remna thuthlung sain tak tak ani don khan ti danglam om boka sub close pakhata chuan darkar somsari panhi chung hian Hamas ten harsat na hanayani chuan mikhren ruangte Israel hena hlankim veklo remti sak ania mikhren thito te din mun hi Hamas chuan Israel hena anthil turani ti auma hei hian harsat na minsiam sakta hein remna hi Israel tan thillo mom mani lawani hanti Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi chuan Thotan niya inram na thutlung siya mani ma darkar som pakhata khan Samuel Sheikha Summit anay na tura khan tel turin halaw som toa masa engwangin nge Prime Minister hian anol ti tun thlengin kan hrelawa Israel hoemem tu Turkey President Recep Tayyip Erdogan chu kha meetinga khan atela thil tam tak ti danglamani wangin Israel hian harsat na hatok tameka inram na thutlung thataka kalpuyani thaina tur chance poimo tak chu kan hlowani hanti The Times of Israel hian President Donald Trump chungchang po ron soilangin khovela thilsiam jongjong jinga chuan achak ber ta jinga mi hania sipaita indona na satak kara tharum tholowa Gaza indona ti topna turte mikhren chhuazalan vek dan turte angai tua mase mission hi azo fel thailo anti tichon Israel Parliament Knesset athu cha soya po khan thudiklo tam tak asoilanga Iran chungchang te Khovel ramtina judate huat na kan mu mek lain khovel hian Israel amangayani ti asoilang boka thuam janai mialo Kneseta khan asoi boka in chakta ne hatia khovel hi inhe thailo tin asoile boka remna hunani to tin asoi boka heng jongjong hi thuin kalvekania Kneseta athu soi kha ami ziele anung chang fin fiana mai chawani hanti in ka hai thuthlung first phase kalpui dana hian Israel hi President Donald Trump chunga hian anlungoi lonin hriata Prime Minister Office senior official chuan The Jerusalem Post nena Gaza indona chu ala top lawani tin wartakina soya tunkar tirlam khan US President Donald Trump chuan atop to ti alo soitoa mikhren chungten hena lekha thuna po indona chu atop to ni ti asoilang bok kane Masa Israel tan hei hi atop na halani lawa an mikhren jongjong te Israel kuta an hlan vek na tur first phase sa kanlo meka masa chu tun thlengin ti fel halani lawa Hamas chuan an mikhren ruang te ron chua dulawin an top san meka kan ti fel langaya ti fel ani lo chuan in dona hi atop don lo ati tichon Gaza Hamas ho chachet dan le arm group te na hanin beidan te kanron report toa Palestine mi te kotlaya khal khomin thran khat te anka phluma video footage po muturom nolani kha President Donald Trump chuan heng thil thleng hi ti re atum lawani ti alo sei toa Venezuela ruihlo tol rutu gang tanen inang khat rangan nia gang thalo tak tak ten nia he thil thleng hian minti boi vaklo dik tak chuan chu apoi lawani Misual Paul Group te hania anchunga Hamas ten hetiangan ti hi apoi ti na kanai vaklo ati Masani Jan Khan CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper chuan Donald Trump thusai anglo tak mai hian Hamas laka warning aron peta Hamas ta chu Gaza Palestinian civil mi poi khoina nei lo ta chunga tharum thona thlentira in ka hlumna an thlentir mek hi topsan hal turin kangen tak zatane hatia
hei hi inram na hunram chang tak ti chiat theina hania President Trump pa inram na thutlung point som ni te ti hlotlin ani theina turin khau taka kanzo mangaya muang khotlai lowa Hamas ho ral thuam noibo nga la trulani hati France Foreign Ministry point hetianga mipuita thanarap thak tak le in suat na Hamas ho ten an thlentir hi topsan hal turin kan phuta until ti hi France chuan adem tak setani tin thu chua an siam bok kane ti chuan hetiang kara hian ni zan dar som pani le achan ve hapel nu deu khan Hamas ho ten Israel mi an khren mek zinga ruang pani chu an ron thon chua kani ti an puanga Gaza tangin heng ruang te hi Red Cross Society motorin an ron phur chua ka tukin zingdan ni arik madeu khan IDF takuta lan chonani ti The Times of Israel chuan an report nane India taima zingdar thum arik madeu khat khan forensic examiner in heng ruang te hi meichele mi pa ania in Berheimen le Sergeant Major Mohammed El Atras te hani ti Israel chuan an confirm ta hane ti chuan hemin huwa hian boruak atang thar ta hlea achan chu Hamas ho te hian heng mi khren an ron chua pani ba khi chu mi khren dang pakhat ma an kuta kol an nei to lawani ti an ron puang ta hane ti chuan US President Donald Trump chuan hemin hu hian Gaza Hamas ho ten an mi khren mi thiruang te chu an zong me kani ti asoya in chim hnuaya te lein hnuai tanel chima te ruang engmazat chu mu chua ania ma se chung te chu Israel mitang te an niam ti fin fia thliar hran nangai dona heng in chim le tanel chim hnuaya te hian hun rei tak lawam to ani wangin Hamas hian hun tam jok an mamo mai thaini ti aron soya ma se chu Israel thinurna ti dai tu ani ta chuang lo ane The Times of Israel chuan US le Israeli intelligence an insert tonatanga halan dan chuan Palestinian firfiak pol Hamas te hian mi khren ruang te zon khom le la khom na tur chung changa thei to pan chua du lawani antia Hamas lamin an claim maya tamjok dai hi mi khren ruang te la khom turin harsat na han nei lawani anti tichon boruak asang chhota tiala tukilama khan Israel Defense Minister Israel kat chuan indona chu chun zom le animai thaya chumi tan chuan Gaza Strip a Hamas hote nuaibona turin comprehensive plan rom manazau jok IDF ten losiam turin hriat tirna hati chuakta hane Israel kat hian IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayal Zamir le Israel Top General Dangtanen meeting poimo tak mai anaya sipai hroi tu tan hena hian Defense Minister chuan President Donald Trump rom hanna hi Gaza Hamas te hian ti hlotlin andu lo ni na hriata sipai jongjong te in dona tan in buat sai turin hriat tir turania in dona chun zom le hi atul don ni in a hriatani hati hei baka hian Defense Minister Israel kat hian asoizel dan chuan romanang chuan ral thum jongjong te Hamas kutata li sakvek durania Israel chuan US kai hroina hnuaya international force nen trangkopin Gaza sipai te omlona turin malak na hanai turania Gaza lever tele firfiak pol infrastructure jongjong te ti chet tumin mala turani boka mase Hamas hian inram na hi akal puidu lo chuan Israel chuan US nena thoho na nei in dona akir lenga Hamas nena tlon ting dik tak chu lan tir hani dona Gaza thilom dan chu thak danglam kan tum dona hein dona kan thil tum jongjong chu Israel hian a hlen chuakang hati tichon The Times of Israel in update thar hanron naya US President Donald Trump chuan inram na thuthlung ama han lo sign to chu Hamas ho ten ti hlotling dulowa mi khren te chuazalana tur hostage deal hi anzom tlonting dulowani chuan Israel chu Gaza in dona chun zom le RMT sakdonani ti asoya President Trump hian CNN nena phone call manga interview anaina thuka soya ka hretir vele Israel chu Gaza akir le dona Gaza lutin harsana jongjong te chu chinfel thei anayani chuan chutiang chuan antinge yang hati tichon vein chun lama khan Al Jazeera chuan report thar anon naya masa hei hi Israel chena tak takani antiro chu engma finfiana halom lawa Gaza Nasser Medical Complex sa Israel chuan Palestinian te haron beileta inka haina thuthlung siamani meklain Israel sipai te hian quadcopter drone kan tiang chi mangkhan boman ron thla kani antia hei baka hian tukin khan Yunis bani suhaila area vela Israel drone te hanron thlenga boman ron thlak boka hetianga Israel sipai te hanron chetle takawang hian mi panin nunnan chanani hantibok Al Jazeera chuan Israel sipai te chet na ngai ani ziale
แห่งดรอนตะฮีอิสราเอลตานี่ไงยันตีฟินเฟียนี่ฮันตียามาเซฟอินทลายดาร์นิเลจันเวฮาริกมาเดวคัน The Times of Israel in report ตันเป็กดันชวนอิสราเอลมิลิเตอรีตัดชวนvoina Southern Gaza Strip ขันยันิสเอรียเลอาเชเวลา air strike เฮียนอินน้ำหน่อยนะกันในเหล่าฮันตียาเฮติรัลเฮียนทุจาดังหันในบกาตุนแทงอินมิเรนรวงตัจูประคัดมารอนทนชัวเบลอานิตลวาฮามาสเฮียนอันมิเรนรวงประกวดเจียมินละลานารังตะกินรวงจงจงเตอาวายาอิสราเอลกุตารอนลันวัตตูรินกันเรียตีระอินรัมนัทุทุงฮีจมันดูลวันิจวน IDF จวนกันรัมเลมีปุยเตลกากันหมอพูรนาเล่นชวกตูรินกันตีตูตรูละเปียงจุดตีกันเรดอนละวันิฮันตีวันทลายละมาคันดิฮาร์เรตจวนเอลัดเลอาเชเวลาเตอาลามตีริกันยามาเซให้ฮีไฮเดียฟตะจวนอาลามดิกลาวฟอลสลามันไอตีนฮันปวงะให้ฮีอินดาวนาตันอิสราเอลจวนอาลามเตอันเอ็นชินนันอินอาริโนมันไอฮันติบกไลดาร์ทุ่มเลมินิสมลิปังอาเวลาคันอัลจาจีราอินรีพอร์ตตันเป็กดันจวนอิสราเอลสิไปเต็นอินดาวนาชุนจอมเลอันตุมเมกาอิสราเอลสิไปตะจูอิสตันบูเรจรีฟิวจีแคมป์เซ็นทรัลกาซาสตริปาอันรอนลูตาเฮลัยมุนาเฮียนอิสราเอลสิไปเต็นสิลายันเม็ดปัวกาปาเลสไตน์มีประคัดอันกับพลุมันฮันตีอิสราเอลเตเมเดียตอร์โฮเทเล US พอยน์เฮมิจุงจังฮีสวยจุยนาฮันละในละว่าอิสราเอลเฮียนอินดาวนาอาชุนจอมเลตายมีตีฮีจอนอมเมกันตีนปาเลสไตน์ทบตัวอัลจาจีราจวนอันรีพอร์ตฮันเน